एबा TDADC खालामनि Honorable CM Sir tayo tongo ICA Department ni PM tongo TDADC ni Chief Legal Advisor Sir Taramohon Jomalia kono Sirika nawo ada TDADC mana ni gue unfortunately khatong tongo TDADC ni Additional Chief dari ICA Department ni Concern Team जों बालाय के खातम खबो सेकां वनरक CM सार बक सागा तिनि ICA डिपार्टमेंटनि PM बक सागा आनिसे सेकां तिनि चीफ लीगल एडवाइजर सार दादामोहन बक सागा बालाय के नांगक मानि बरकनि खबरक जों आबनो बालाय के खाफोर मानि गैया सागो एसे तिनि खुरांनि उनैया मुलुग प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि जादे जों बिमान खाथांनाय सानै साथाम सिगाङाव अरदागाव हाख'लायनानै एबा खौरांथि सोलायनानै मानथायनोसै आंवन सगो ADC हाफांनि बागैबो एबा ICA डिपार्टमेन्टनि बागैबो गायसननायसन माथिं कक्टमा थुमनायनि बागैबो गायसननायसन टाइम इलेक्शन नि आंथांनि थांग्राखै Now the meeting was attended on already empowered advertisement policy committee Khadak. O committee tongtetui o committee mungsapana saimanya sama advertisement department the proposal zakha abo condition tong abo berapno kerja eba mukli khangak Sehingga sini bising communication bisa ni lacking kena abono जों बोसोरनि जरावो recovery खायना नि try खायनाय media रंनि बखातिगो press club नि बखातिगो एबा media organization नि बखातिगो सार दाता मोहन पक सामाने आं बिनि पक न बालाय appreciate खायो बालाय खाफु जागो सिगांगो जों दिनै empowerment committee दंफानो advertisement policy making ibagi committee khazak thano different angle ni different media organization bukhatei tobano proposal kasai thika yamana abono sabui finalization final ibagi hoyto chini bisingo sakram kri ibagi जों 3 বছর kanani bukhat ba 3 বছর nasinani na chini media Sekarang hapang dong saya hapang nasi balai ke kader ada hatung mau berkembang tam dibagi ke hapang nasi kaisa political party ni hapang dewan saja hapang no cini dok ni hapang cini nok ni hapang cini dos kami kini ni hampir ni bagi hapang dewan so aku dibagi hapang ni kami cini hatung mau berkembang ma cini emang berkembang ma cini mau berkembang ma Kami nanti, abu 5 বছর 10 বছর 15 বছর ni pokya. जों सैमा न थांनाय 19 तारिख न 23 तारिख 23 आगस्ट जों एडिसिमान मानि साल फालायनाय गोबांथार जायगायावबो दा बिदार जों सेलिब्रेशन खालामनो थाखाय बारि सुरलायो बेयाव मिटिं चालायो बेयाव बे तंफुनि बायया जागौ Kira semua pun rumah suka ni mangai, cik boleh mangka, cik ni rights muncul betul betul, cik ni kerbangku department rights tu. Orang mati betul buku coba kini, jadi sampai dengan cik mang ni bagi coba kaya tentang ke, cik tu pani bagi, edisi hapangol de department ni power betul dia, buku cik kurang bisa cenai, orang cik media ni berkata, eba cik pemulung press club ni berkata kurang bisa ni muncul. Orang awak sampai kan cik CM satu, ICA department ni PM satu, chief legal advisor tunggu, normal itu sanggup, isu notis ni muncul. Cik bunga buka, edisi hapang ni CM, EM, eba normal officer tu. Nah ini di state government tu ICA department ni enlisted ni tanggang ke. Jadi criteria tu mana
abon fulfill khainani 5 বছর এবা 10 বছর নাংনাই তাঙ্গই boniaro যে policy tongmani at least minimum 3 years corona time 5 বছর no isa tora turui 3 বছর running channel nani nangnai abo iya bolosen apply penai babi eligible abo iya bolo tongmanan isa try ni guideline অনুসারে এমএ সবাই এগ্রিমেন্ট খাইজার নানি নাংনাই ni documentation deba tongani nangnai ni DUR certificate tongani nangnai ni trade license tongani nangnai ni DMG license tongani nangnai yaba जों o edc hapang phaimani yagulo chasep tini siklarok o media corporation o sirangai theka tini bagi dalai ke palkaham borokno जों kaisa kaham platform runani abo pumulung press club thanma bai sinia kaisa hapang kaisa bodol kaisa minister kaisa officer ni gopani bagi bini o khatumung donghanke abo pumulung press club sangyawibo tipa sangyawibo tpm sangyawibo norogi thani awan chukmo hanya nangmani kami hingake chini sada ka mohon saka chini thani bo ani thani bo food by thang ta information dong jeo jagao ICA department ni je budget 32 lakh abo bo koktuma khunai ron bagi siniya awni bisingo 70% rang print media o thango tar mane wan sobi neni di chini kokro print media to kesekeri chini kokro print media house to kesekeri 70% print media tlang thango tar mane tipasani bagi rang thainani budget thainani beba guido phani edisi phadaro je media house edisi ni andaro golia dolela tima sikar ko okogro o information do media house thangake kaise media ni content thangake tin bagi dalai la tima sikar 70% rang 10 tlang thango 70% rang print media tlang thango 30% no baglainai amoni bisingo bo wanjui eba edition atarni news channel lo thai boro biman thai jehetu tabo bi edition hapang state government ni ICA ni je policy advertisement policy no eta feature dong de sabi o demand khepinai o sampainai de sabi o jagao ICA ni new dong er bobor maranai no marakha de chini corporate media person of media house tenero bini nangmani tabo ko legal document license dari borok samnani bagi ko digital research maban sonya borok samnani bagi মানে বুঝগাও ফাইনান্সিয়াল সেক্টর কি যাবে কাম দিয়া বাবো বড় বিদু সাঙ্গ হাইনানি নুকানানি মানে আবো চিনিগো লস जों বড় নমাতি সানাই নিউ কামার্স ও নিউ কামার্স নতুন কাইসা প্ল্যাটফর্ম বড় বিশাবাই ইয়াকমো বাজারে মানতেছে চিনি দোকানে ও হাপানি এবার চিনি তো মিডিয়া হাউস না হারমো চিনি যে ডেস্টিনেশন দমানি চিনি যে এমাউন্ট দমানি जों বুঝা নাই ang samani musuh ngosar dalam mohon hampir sama. Eja ang jini korang ni jini kita bisa deh. Jini korang state government tu okaham advertisement mana jong. Ni kita beri masalah tu. Government tu betul tu dipuila. Mana jong. All jaga wo orang jini tu jini korang kisah ni kok ya. Dia ba kaham ke wansuk ni kaya ke. Jini mang bagi cinta korang kisah apa. Jin mang ya orang bagi. যে জায়গা হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তাবো গোबां मानि कमार्स दङ बर'नि बागै वानसखनानै लांगोन आंनि बागै सिगांनि मिटिं लोगो जों प्रपोजाल लेखा गोबां स्टेटनि पलिसिनो जों साबमिट खायदा स्टाडि खायदा जम्मु एन्ड काश्मीर दङ बाहाय खायदा दं गुवाहाटीआव बाहाय खायदा दं शिलंआव बाहाय खायदा दं बर'नि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाहाय संनाय दं जों स्टाडि खायदा जेब्ला तारो मिटिं रोगुलि दा बेनि बागै स्टाडि खायदा ताबगावनि बागै ang koordinasi musuh Asia anggo as empower policy committee member hisabe hoito ba a meeting a committee no haino hai active khaijana ningthun eba khe chini poktuma thunai rokni hamkrai bagui kotal committee khane nang dong je jagao sakangni committee o chairman dong chini ubakra maharaja produt isu bo kabang meeting rogono jora bo deimana ni pokya Di mana masih lagi meeting atau lainnya yang itu. Aku sendiri